abatuuze okuva mu ggombolola eziwerera ddala 3 omuli Buhumiriro, Mpeefu ne Rugashali ebigambo bibaweddeko oluvannyuma lw'abamu ku bassentebe baabwe okulya ensimbi ze babadde basonze okuddaabiriza olutindo lwabwe olwagwamu. Olutindo luno olumanyiddwa nga Mpamba lwagwamu oluvannyuma lwa Namutikwa w'enkuba eyafudde emba mu biseera ebya Desemba n'alekanga olutindo luno luguddemu ng'abatuuze bangi tebalina we bayita kutuuka ku mirimu gyabwe. Katubirabe. Gavumenti tujabiza konka ntureba ngo tutine ntambura yona eyo kutuyamba hano emiswite fokere emiswita habwaga amaizi ngo abandi nibakwama misahi timanyire ntasome bya science timanyire misahi ne connecting wetawo ente obuliga ebihimba ebichori kila kikugenda motoka yona tekabasa kugira ki kumisinga kuraba rutingo hano nk'abana b'amashomero icyo kubanza enyumaho bari batakuzaha amashomero kugira ngo babone ubutindo batakoze baki batakarutireho. Abo bebamu ku batuuze abaali balajjana oluvannyuma lw'olutindo lwe baali bakozesa okugenda ku mirimu gyabwe okugwamu ne basigala nga tebalina we bayita. Bano oluvannyuma lw'okubulwa obuyambi okuva mu gavumenti ne bekikwatako bonna baasalawo okwekolamu omulimu gw'okusonda ensimbi okuddaabiriza olutindo bafune ekkubo era ng'eddimu ly'okusonda lyakulemberwamu bassente b'ebyalo ebigatta olutindo luno. nkoragaine n'abantu omu kisweka kinu kandi twaraganiza kukwatira hamu tukora olutindo olwo kandi gari nk'amazima abembezi abari mu kintu nukakagaho n'omunga bituma kukuru kandi ikikushasha munonga no kureba ngo abantu abatereho urutindo ubutibo kugira ngo barabeho nibakwata kubikora byakurinda n'abantu bagavumenti. Wabula abatuuze ate kibabuuseeko okulya nti ensimbi zabadde basonze ate abamu ku bassentebe baazezibise nga n'olutindo terunakolebwa. Nandi kuja chairman ogwakabaho gumpa chairman rusiwa n'umugenzi nawe akabamo marashoroze atwereka abantu bamugeza ba chairman abalire sete ezo mpo tutunga amahando gutwazifuna imitwaro yetu nkaga twamara kudufuna imitwaro nkaga giteka ruvuga gamengo imitwaro nkaga njiji bagire si zeno tugaruka mu bateka tushoroze sete zindi tumariro rutindo rwitu Nakuna toko rutindo akabamba bridge terekana accountability konkanyo we nkabuhumuriro n'aba chairman banje kuko zire ero sizi mukaga nyewe agasene nkagashoroza nakahemba nakaretano ya urona nyewe tiname hoko katambwire so nka Mpeefu town council ibo bari kurema kwerekana accountability nyo turi kwenda saa zino chairman ari hanuya na chairman w'urutinda ari hano kandi abazine ni mbamanya mbatugambire madam RDC agende nabo. Elisa Mtumwesije nga ssente bwa town council y'Empeefu era nga y'omu ku babadde ku ddimu ly'okukwata ensimbi ezibadde zisondebwa abatuuze alumiriza banne abalala obutatuusa ssente ze bazze bafuna okuva mu batuuze. Sente tukashoroza abataka bazi twakurunji bitu bashama nabamwe ubwira kuba ishire azo mu politics abamwe baziremese zo mu shahu konka accountability tukajikora batwereka buri mu shama ntumanye sente zari kutongo konka twina masikongo wa RDC ije hano bachura nibaza kwata sente zo zirete tabanizo twazo mu mpaka sente okurugira kutwabire tugabire mu Mpeefu town council na Rugashali niyo Buhumuro sub county then Mpeefu tusangire ngo niyo eyine kizibu abo kusanga bebembezi bayo batafeyo okugira bahayo sente ezo ezasigire mu bwire niko twamarira urutindo rwitu tumwana mwa mutakozura muhanda go kwikarutindo mukaremerwaho mutajyangu muja kwa hine kimwakora mwana no mwe muri yo n'uburonde sente zo gukora urutindo to kubasa kwa urutindo ukarukora mu kishaka hatariho muhanda go kwambuka mwiho muhanda ruguru Rugashara Buhumuro mwiho muhanda Mpeefu yasande mbene mangu nuguremera aha tumanye ngo sente zitwaronda nezo kora aha ate okusinziira ku Peter Mutebire nga ssente bwa LC3 mu ggombolola ye Rugashali atubulidde nti ye abadde akakuŋŋaanya ensimbi eziwera emitwalo 7 eza Uganda naye era tezakozesebwa ekyo kye zaalina okukola. Abebembezi nabeshinyeza tuwigize ebintu bibi nabyo abyo twahendera nabyo yaba RDC abyikiza n'umukabyikiriza ekyo kuba nto list y'abantu abashoze sente batazihemba tiko ezo RDC ekyakabiri twamara ekyo mpo tutofize ndijo yo kugereka sente okurugirira hamulimo ogusigaye abachairman abari akakiko banjire kureta amazina na no kubereka abahire esente zikabura kujara tinda kyo mutwana ukagane nayo mwagamba
ejo n'enshonga nkuru mbwene ejo twakugikorera ki mwaza kureta amazina omu ofisi yanjye nesu muzabace yamenezo ngambe nabo bwe batyo abakulembeze bayingidde mu nsonga zino ne basaba abakulira akakiiko ke baalonda okukwata ensimbi okuwaaya amanya gaabo bonna abalowooza okubanga beenyigidde mu kulya ensimbi z'olutindo. mwaza kugaruka wanjye kandi hatabaho kugaruka kusharaha sente izo sente zimwandetire bajeti imwandetire tiyeri yaha mwene ebyo kugira ngo niyo kunaza kwisha nabashaba amashita ebyo kugira ngo twashara mwene murengu nebyo hagume hijo muntu omwe mumanye ngo yargargashaye yagarukayo aha mitwaro ebiri konka kitacyo kugira ngo twahika twanywa chai twarya chapati twaryihure abantu nibahwa amani ebyembi basente bapasongeddwamu olune tebalabiseeko mu lukiiko. Ensimbi eziwera ddala obukadde 80 eza Uganda zeetaagibwa okulaba nga olutindo luno olugatta amagombero 3 lukolebwa.